Hello, good morning guys. See the 27/6/2026 की खबर एनालिसिस तौजगेको ꯑꯩꯗꯣ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤꯗꯣ ꯅꯥꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯅꯕꯗꯤ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯃꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯣꯙ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯔꯥꯝ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯀꯣ ꯔꯥꯝ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯦꯅꯦꯖꯨꯂꯥꯗ ꯑꯥꯔꯊꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯣ ꯚꯦꯅꯦꯖꯨꯂꯥꯗ ꯑꯥꯔꯊꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯑꯅꯤꯅꯤꯀꯣ ꯊꯣꯛꯏꯗꯣ ꯚꯦꯅꯦꯖꯨꯂꯥꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯁ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯁꯇ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯟꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯃꯣꯅꯤꯌꯥ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯃꯣꯅꯤꯌꯥ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯗꯥꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯕꯤꯗꯥꯗꯤ ꯁꯕ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯗꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯗꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯪꯀꯤꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯇ꯭ꯇꯣꯄꯥꯙ꯭ꯌꯥꯌꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯥꯔꯊ ꯑꯦꯅꯤꯚꯔꯁꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯕꯪꯀꯤꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯇ꯭ꯇꯣꯄꯥꯙ꯭ꯌꯥꯌꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯇ꯭ꯇꯣꯄꯥꯙ꯭ꯌꯥಯ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯃꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯣꯡ ꯕꯟꯗꯦ ꯃꯥꯇꯔꯝ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯑꯅꯟꯗꯟ ꯃꯥꯠ ꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯌꯣꯙ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯌꯣꯙ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯔꯥꯝ ꯇꯦꯝꯄꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ UCC ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯀꯣꯗ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯗ ꯆꯠꯅꯕꯗꯣ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜꯗꯁꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯃꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯅꯩꯅꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯩꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯟꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅꯁꯨ ꯅꯩꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯐꯣꯔꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏब ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ UPSC ꯑꯃꯁꯨꯡ SSC ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯌꯣꯙ꯭ꯌꯥ ꯐꯟ ꯀꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯌꯣꯙ꯭ꯌꯥ ꯐꯟ ꯀꯦꯁ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ श्रीराम जन्मभूमि ꯇꯤꯔꯊ ꯈꯦꯇ꯭ꯔ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ FIR ꯑꯃ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣ FIR ꯑꯃ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯐꯟ ꯈꯔ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯔꯥꯝ ꯇꯦꯝꯄꯜꯗ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯤꯕ 8 ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯁꯁꯦ ꯀꯣ 8 ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯞꯄꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯆꯪꯖꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗꯤ ꯂꯣꯀꯞꯇꯨꯅꯦꯕ ꯂꯣꯀꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯖꯦꯜꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯝꯕꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯖꯦꯜꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ नेक्स्ट न्यूज़ CBSE रिलैक्स 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर स्टूडेंट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से CBSE ना रिलैक्स तौग्रे हाबनिको
relax three language formula se ase bagidi akoi gi national education policy NEP 2000 do 2020 do adudagi lakani ko ado adugi matung ina lakani adaida CBSE na aidi implementation se three language formula gi implementation se class 7 8 ko class 7 8 9 ko moi moi dadi relax tawrasen haiba ado three language formula haise kaino and kari aido hairam gi ko three language formula haise te kemna three language formula haise te kemna te ko kaino na adi national education national policy national national policy on education ko 1968 ko masisina introduce tawrakani ko na three language formula se ko masise ma kari karamba commission ni makada ko thari commission ni makada ko commission na ko thari commission se three language formula se haidi kano tawna ba tokna ba habni ko ma se kaino what is this ko what is this koigi implementation se kadoge harakanda sida ani thokna lei Hindi speaking state ko Hindi ngangba state sing Hindi speaking state ko Hindi speaking state amama non Hindi speaking state amama non Hindi speaking state non Hindi ngangdaba state ko non Hindi speaking state amama Hindi speaking state ta akoigi Hindi ne ko English ne ko aduduga modern Indian language amane ko South Indian language or so ko aduga non Hindi speaking state tadi koigi English Hindi ne ko English ne aduga sidaisa modern Indian language oidre magi regional language ko regional language regional language amane hadi mainland India ayambadadi Hindi speaking oidana ko adudadi kadoga harakan Hindi nataba atopa magi hadi Hindi speaking state tadi Hindi sina regional language oidana ko aduduna atopa language oina lowba tare ko adudani three language form lai si jini ko adu si laire next a person converting to Islam can claim backward class status Madras High Court ko Madras High Court na koigi kano da sige Islam da convert tawba meaning se backward class chingba yade haibni ko backward class chingba yade court ke verdict se badi conversion haidi koigi religion conversion tawbagi wari du ni ko ado haidi religion conversion tawba or koigi religion natraga schedule haidare ko schedule caste ki status se kamain tawge habani da schedule caste or OBC habagi or other backward class ki status se kamain tawbano habdo ai haizarake ba koigi OBC habisidi kadoge harakanda OBC habisi religion the based over haragadi tawdeba religion the based over haragadi tawdeba ko religion the based already kanano SC schedule caste ne religion the based strictly ko schedule caste status di strictly ko based over aduga kari manamgi backward Islam on with backward class on kano to mayadre hai no haragadi certain government na notify tawraga lay ko certain backward class ID backward class khara ko ID minority religion minority religion da certain si na tabi ko ID government na ase magidi OBC se religion da based over na tiba ko adubu government na kadoga harakanda government na certain minority religion khara da kogi kainani OBC se piba yae minority religion khara da OBC se like Labai Rothar sida Tamil Nadu gida reservation khara pi man piba yae ba kham magi kano di adi government na religion da based of the haraga OBC se religion da based of the haraga su kogi OBC se government na adi o kano se adi religion da based of the haraga su minority religion khara da di OBC ko hen ba yae haiba ni ko adu dunida adu ki rule duni ba sida isa policy haidi Islam ji minority religion hoi chingmadi khara di chingin but government ki minority government na define dori basic minority religion da chingdabni na Islam da on ma matamda magi OBC se tan ba yatre haiba ko adu duni ko ma haini isa next India's eastern borders affected by the flow of opium from Myanmar NCB na NCB ase kaino the narcotic control bureau habini ko narcotic kaliba narcotic control
Bureau na Narcotic Control Bureau ko adugi report amagi matung ina India gi Eastern border da kari lay koi Manipur lay maruay na Manipur sini ko Manipur Mizoram adagi Nagaland ko Nagaland moi मैम से लेबा अदो ईस्टर्न बॉर्डर से हुजिक यामना इफेक्ट तौरे हाबनी को ईस्टर्न बॉर्डर से यामना इफेक्ट तौरे मणिपुर दती अखोगी कनो नेशनल हाईवे 102 लई को नेशनल हाईवे 102 103 इम्फाल मोरे रबी मसदैस्ता हेरोइन अदगी याबा टेबलेट्स अको मेथाफी तामिन को मेथाफी तामिन आइबा सिसे गोल्डन ट्रायंगल का सुलै दिदन को अदुनी मिजोरम दना चम्फाई को चम्फाई से सदैस्ता ड्रग ललम मैम चंगागा खोगी Assam adagi Aizol yaudoi ko asmaina adune ado hana 2000 moina reports ki matung ina ka hire se ko 2021 2023 adai dadi ko 2021 dadi dagina 2023 baw sida kadoga hara kanda Myanmar da poppy cultivation se 53% hengkat le ha ko 2021 dagina 2023 baw se adu tar gadi yamne hengkat le ko adu dune ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯒꯁꯦ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜꯗ ꯆꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯥꯎꯁ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ ko Myanmar Laos Thailand ko sisini digi maruina sigi narcotic bureau haise kaino se habet haramge narcotic bureau haise kaino haragadi koigi narcotic drugs and psychotropic substance act 1985 के मखादा सेमगिबा कनोनी अदुदना मासे स्टेटूटरी बॉडी निको स्टेटूटरी हाबदी कोगी कनो ए की मखादा सेमबा दुगुम्बा बॉडी एमनी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से करम मिनिस्ट्री के मखादा लेगे हारगदी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खंसलुको अदुदुगा माना अयामना मासे कदोगा हारकांदा कोगी एजेंसी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी अदेगी ड्रग ट्रैफिकिंग गे अदेगी इलीगल सब्सटेंस इंडिया दा पुसलकगी matangda adi miyamna kano tawba potni bako akogi kano tawba potni amendment to anti drug law will address emerging challenges says Amit Shah na anti drug law se ama anti drug law hadi amend tawrani habni ko amend tawbusina masina kadoga harakanda koigi challenge usik hariba drug ki challenge se masi se phan mangamani sine bako habidi mana amend tawdrisi kanino ngasagi sigi act sine bako narcotic drug psychotropic substance act 1985 sine bako mana amend tawna bagi harise adi mana amend tawdisi kanino legislative amendment tawdisi tasembagi di NDPS act sine bako usik pani be act to aduda kari no mana adi kari no mana kana tawdisi adi NDPS act sina koigi sector to isa kai no haragadi reformation se kamaina no haragadi koigi career putok pusin tawbada pharaga ma putok pusin tawbada pharaga kana tawbada hariba popi hariba mi sing sisu masisina idi action loroktori ko dodana action loroktori dana popi thaba to si ko popi thaba to si action ko adi adudani adagi NDPS court kaina link collector ko NDPS court fast track court ni ko masisina koigi drug ki any case ama masina dum pai doi ni ko adudana adaga atopa agency मैम ama adi ministry natraga mapalongi international agency boy gera adigi atopa state government central agencies मैम jingse cooperation tawna na bagi tamak NDPS se sebdok to ni ko adi kano singse adaida kano ina mali adi n court ina ko n court ai se kaino habda habe hairang ko n court ai se ate kenate narco coordination center habni ko masi se minister of home affairs na uski November 2016 da linkat khibani masi sina adi central ministry ne state police ne central agencies मैम ने पुलगा center ma sem bai wari ni ko structure ma sem bai wari ni
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯗꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯣꯞꯇ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯣꯝ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯣ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯗꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯗꯇꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯑꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯀꯠꯆꯦ ꯊꯤꯕꯨ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥ ꯁꯦꯁ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯀꯠꯆꯦ ꯊꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯠꯆꯦ ꯊꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯠꯆꯦ ꯊꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔꯝ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯗꯒꯤ 33 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄꯁꯦ 33 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ 1974ꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯅꯕꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯀꯣ 97ꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯆꯥ ꯊꯤꯕꯨ ꯀꯣ ꯀꯆꯥ ꯊꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ 1974ꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 1976ꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯅꯩ 1976ꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯗꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯁꯦ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯗꯅ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯖꯣꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯖꯣꯟ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯗꯅ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯁꯦ ꯊꯤꯡꯕꯅꯦꯕ ꯉꯥ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯆꯥ ꯀꯆꯥ ꯊꯤꯕꯨꯁꯨ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥꯗ ꯀꯣ ꯀꯆꯥ ꯊꯤꯕꯨꯁꯨ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯠꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯋꯥꯠꯁ ꯕꯦꯡ ꯀꯟꯌꯥꯀꯨꯃꯥꯔꯤꯗ ꯋꯥꯠꯁ ꯕꯦꯡ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯋꯥꯠꯁ ꯕꯦꯡ ꯀꯟꯌꯥꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯀꯣ ꯀꯟꯌꯥꯀꯨꯃꯥꯔꯤꯗ ꯋꯥꯠꯁ ꯕꯦꯡ ꯑꯅ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯟꯌꯥꯀꯨꯃꯥꯔꯤꯗ ꯋꯥꯠꯁ ꯕꯦꯡ ꯑꯅ ꯂꯩ ꯋꯥꯠꯁ ꯕꯦꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀꯆꯥ ꯊꯤꯕꯨꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯋꯥꯠꯁ ꯕꯦꯡꯁꯦ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ 1974 1976ꯀꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯆꯥ ꯊꯤꯕꯨꯁꯦ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯅꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ NFSA amendment ꯀꯣ NFSA amendment amendment 7 kg of national food security amendment bill ꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯨꯅꯤꯀꯣ national food security amendment bill 2026 ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔ ꯄꯔꯁꯟꯗ AAY ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯔ ꯄꯔꯁꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ AAY ꯀꯣ poorest of the poor ꯗꯨꯅꯤꯀꯣ AAY ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯔ ꯄꯔꯁꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 35 kg ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯣ 7 kgꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 35 kgꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕ 35 kg monthly food grain quota ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯣ per family 35 kg ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯣ 35 kgꯁꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯄꯤꯕꯗꯣꯀꯣ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ 35 kgꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯣꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦ 7 kgꯗ ꯑꯣꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦ 7 kgꯗ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ per person ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 35 ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ per person ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ 7 kgꯁꯦ per person ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 35 kgꯁꯦ ꯀꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦ 35 ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ 35 kgꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯗꯣ 6 ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ 6 ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 7 6 42 ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ 35ꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗꯣꯏꯕ ꯀꯣ 35ꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 7 3 21 kg ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ 35 kg ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ 21 kg ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯟꯊꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯇꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩ ꯆꯠꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦ ꯁ꯭ꯃꯣꯂꯔ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯇꯅ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ 35 kg ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯎꯊꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯥꯎꯊꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯛꯇꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ
ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯥꯏꯖꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ AAYꯒꯤ ꯂꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯥꯎꯠꯗꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯟꯁꯨ ꯃꯦꯀ꯭ꯔꯣꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯦꯀ꯭ꯔꯣꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯟꯁꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯆꯦꯡ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ AAY ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯟꯇꯤꯌꯣꯗꯌꯥ ꯑꯅꯥ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯣꯔꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ इडिटोरियल लाए इडिटोरियल सी याम फजबा इडिटोरियल निको सिसे डॉक्टर राजासिने इरिसे याम फजबा इडिटोरियल नि इडिटोरियल सिदा हाइसे कइनो हार कांदा कोई गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की कोई नेरेटिव्स हाई तारे को ग्रोथ की नेरेटिव्स ने मानस हाइसे आदि गवर्नमेंट हाइसे कइनो कोई ग्लोबल पावर म ओइरकना बगी दमकता कोई ग्लोबल पावर म ओइरकना बगी दमकता 2047 फावदा कोई से डेवलप कंट्री म ओइना बगी दमकता याम कान होनरी कोली तोय अदु दुबु कदो हार कांदा क्रेक लई बा दुदैदा क्रेक लई हाबदी कइनो हार कांदा होनरी हारिबा फंगे हारिबा पोचिंग दो तसिंग तसिंग फंगब्रा हागदी फंगदेबा ऑफिशियली क्लेम तौजबाय वानी तसिंग तसिंग फंगब्रा हारदी फंगदेबा को अदुनि मा हाइसे डीप स्ट्रक्चरल वीकनेस का हाइर इसको अदगी इंपोर्टेड इन करी मरंग इन माना डीप स्ट्रक्चरल कनो हाइर इस डीप स्ट्रक्चरल वीकनेस मैम म लेन हाइर से कइनो हारगदी फर्स्ट कदरे क्रूड ऑयल अखोई इंडिया की क्रूड ऑयल से 90% दी काइदगी लाए अखोई मपालन दगी लाकनेबा एंड अबाउट हाफ नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट हाफ दी कोई मपालन दगी लाकनेबा अदु दुनी को मा हाइसे को अदगा कदगे हार kana madu proof oina कदगे हार kana financial year 2025-26 की ओइना अखोई रिजर्व बैंक ना कदगे हार kana अखोई foreign exchange market एना foreign exchange market को rupees अदि अखोई डॉलर खरा RBI ने लेसल थमेबा डॉलर से यो अदि डॉलर से योन थोपै वानी दा डॉलर पाइना मदो डॉलर foreign exchange से योन थोपै वानी नि कइनादि डॉलर से पैसा याम हनबा कदवे हबा डॉलर से को RBI ने कदगे हार kana योन थोपै वानी नि दा USA दा योन थोपै वानी हादि डॉलर से पैसा लगा थमदो USA दा सोल आउट थोपि तारगदि डॉलर याम खलनी डॉलर मसिंग याम खलदी इंडिया की रुपीस से कदौरानी इंडिया की रुपीस का डॉलर से हुजिक 94 95 96 अदुमाइन चल लेनी दनको अदुदो डॉलर से योथो यूएसए दा डॉलर से योथो की तारगदी कोई इंडिया दा डॉलर से पैसा से याम अनि डॉलर पैसा याम तारगदी वैल्यू हंदर अनि नत्रा अदमाना वैल्यू हंदरगदी इंडिया की रुपीस वैल्यू हेगलगदोनी हाबदी इंडिया की अकोई पैसा की वैल्यू हंदरकदो इन्फ्लेशन तौबदगी अदुदो थिंगनबगी दमकनी को आरबीआई ना अदो 53 बिलियन हेना योले इंडिया yung kiyam yam yola kaya yung adegi muksu chadoga har kanda foreign exchange se 53 billion hin yon gre adugo 720 billion leram adegi 681 da handa gre yam yon gre ko adudi ko adugo indian rupees di husi pawgi oina kya da lei indian rupees di husi pawgi oina 95 da lei 95 against dollar amaga indian rupees $1 amaga indian rupees o 95 ka manara ga dum lei ko adegi muksu atopa अतो दुसना 95 टाइम अतोपा पोता येंगसु कदोगे हार कांदा कोई LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस को लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस से सिसे दादी इंपोर्ट तौरकदबने दरकार याम ले करी करी गिनो मत यूरिया बुथोना बिदम कोई यूरिया से दरकार ले तना को एग्रीकल्चर तौना बिगे अदुना एग्रीकल्चर दा फर्टिलाइजर से ना गिनो LNG से दरकार याम ले मिंगोन दगी पुसले ने दुसु दगी मुनसुन से हदक वीक ओइने सो हारी मुनसुन से याम तारोय सो हारी बुको अदुना कदोगे हार कांदा मसिसना क्रॉप प्रोडक्शन दसु हंदरानी एग्रीकल्चर दसु सोले या अदगी LNG से मपालन दगी पुसलकनीना कनो मपालन दगी पुसलकनीना अखोई एग्रीकल्चर दा फर्टिलाइजर से ममन दाखलानी फर्टिलाइजर ममन दाखलानी फूड क्रॉप ममन दाखलानी अदुसु इन्फ्लेशन लाक्तोइनी बको अदुदुनी इंपोर्टेंट होइसे अदुदुनी बको अदगी कदोगे हार कांदा बिसेस साइकिल अमा को अदुम सतना अदुम लेरनी आइदि पोचै ममन दाखलागदी अमु फर्टिलाइजर ममन दाखलानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ममन दाखलानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ममन दाखलागदी फर्टिलाइजर ममन दाखलानी दुमाइन सुम चतना लेदुनी बको अदुनी बिसेस साइकिल अमा दलै हाइसे अदुदगी अमुक सुम कदोगे हार कांदा गवर्नमेंट से तौरिसे कइनो हार कांदा कोई जॉब सिक्योरिटीज MC NREG हाइदि मसिजना सेफ्टी नेट ने हाइदि पैसा दि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैसा याम थादगरे पैसा तांखले इन्फ्लेशन तौरे हारगसु अखोई MGNREG सिसि हाइदि सिगुम्बा जॉब कार्ड की थबक सिंग लई तारगदी पैसा दो अदुदगी ओइनसु सोर्स लाखबा यायबा अदुबु हुजिक MGNREG सिसु लोथोपगा चाबाने रेबा हंदहल्ले को माइ वैल्यू सिसु को अदगी मु अखोई इंडिया की दा अखोइना कनो तौरम हाइ तारे को इंडिया दा अखोई मैम मपालोंगी कंपनी सिंगसिना पैसा मैम थादरमदो को
ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯔꯝꯕꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯔꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯨꯄꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ 95 crore from Indian equities this year which has been slipped ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ 6 ꯁꯨꯕ ꯔꯦꯡꯛꯇꯒꯤ 7 ꯁꯨꯕ ꯔꯦꯡꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ मालेमगी हाइदि मालेमगी मार्केट इंडिया की मार्केट मालेमगी मार्केट इंडिया से पोत चै योनिंगबगी फावबस हाइतारे इंडिया दा पोत चै योनिंगबगी फावबगी रैंकिंग से यामना हंदगरे 7 सुबर रैंक हंदगरे हाबदी पोत लेनिंगद्रे हाबा अखोइना दुकान दा दुकान चफा मतमदा दुकान क्वाइ लेनिंग दुकान से करमनो हारगदी सिनी हाय पालक मतमदा हाना 6 सुबर तारमदो 7 सुबर तागरे हाबदी मीना पैसा थादनिंगदबदो पैसा लेनिंगदबदो पोत चै लेनिंगदबदो अदुगुंबा मफम मम ओइखलेबको अदगी एआई की वर्ल्ड सिनसु अखोइगी इंडिया की कदवे हारकांदा कोई इंडिया से कदवे डेटा प्रोसेसिंग गुंबा अदगी प्रोफेशनल सर्विस ता यामना एक्सेल होइबने इंडिया से बट तबदबु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोलकपना मरम परकांदा अखोइ से डेटा प्रोसेसिंग की अदुगे दागी हाइबा जॉब सिंग सिदसु इंडिया से फेल होइरेबको हाइदि मपान की मीना अखोइगी इंडिया मचा जे लौनिंद्रे एआई ओइने महुत सिनगरेबको दुदुनिको अदुगा कदवे हारकांदा अखोइदा इंडिया दा अखोइगी स्टार्टअप कैंपेन मैम अमा चथै स्टार्टअप कैंपेन मैम से तसेंग माई पाइब्रा फजना माई पाइब्रा हारगदी पाकेबको हाइदि फूड डिलीवरी गुंबा रेल हेलिंग गुंबा क्विक कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स गुंबा पैसा थुन थुन फंगना गुंबा इनोवेटिव ओइबा अमदि यावदबदुको टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी सु को इंडिया की लेते खुदम मैंने हारकांदा इंडिया से ताइवान दगी सेमीकंडक्टर लैदुइनी साउथ कोरिया दगी कोई पोचै सैमसंग गरी करा कंपनी लेजरीदना साउथ कोरिया के मोगी दगी मोबाइल फोन लैदुइनी यूएसए चाइना दगी एआई की मतेंग लौदुइनी एडवांस चिप्स की मतेंग लौदुइनी अदगी कदोगे हारकांदा इंजीनियरिंग टैलेंट्स मैम इंडिया कदोगे हारकांदा इंजीनियर सिंह रो मेटेरियल लेते सेमीकंडक्टर सानब पोट मचै लेते मपान इम्पोर्ट तौरप मैम सिजनरमीना अखोई इंडिया से मीओंद मिपान तांबा स्टेट अमा ओइरे हाइबनी टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी इंडिया दा लेते बिल्ड अप सु तौदे अदुगी अदगी कदोगे हारकांदा इंडिया दा डेमोक्रेटिक डिविडेंड मैम ले लाइ हेरबा मैम थबक सुदबिदा अनइम्प्लॉय तौरगा लई मोय मैम सिंदो हाइदि हाइदि मोगी पावर द लेज तारगा सु पावर द फसने यूज तौदबदो अदुदुनिको वेल इन प्रेजेंट हाइदि इनइक्वालिटी सु मैम अमा कल्ले हाइदि पैसा पाइबा मीना पैसा मैम अमा पाइगिबा पैसा पाइदबा मीना पैसा अमदा पाइहौदबा अदुमाइना लेबदुनिको अदुदुना कोई इंडिया से करी मथौ तारगे हारगदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट से कोई मथौ ताय पब्लिक ता इन्वेस्ट तौरगा से फसा फसा सिजनबीबा अशुगुम से इन्वेस्ट तौबा अदगी सोशल प्रोटेक्शन लाइक एमजीएनआरजीएस कुंबा फसना लिंगबा थंबा develop rebuilding employment generation and थबक तौनबा थबक पीबीबा थबक पीबको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दा इन्वेस्टमेंट याम तौबा अदगी अतोप कंट्री दा डिपेंड तौदबा अदुगुमदुनिको मा हाइनिंगसेको अदा एसएससी की ओइना अखोइगी खरा हनि वोकेबुलरी नेनरबदा पेडल हाबदी काइनो हारगदी मसे बाफनी पेडल हाइसेको सीसी सिदा डी हाबसलगा अखोइगी एडजेक्टिव पोन्थो ए पेडल स्टोरी हाइनको करिनो माना पेडल हाइसे काइनो हारगदी प्रमोट तौबदुनिको प्रमोट नत्रगा अखोइगी एट हापदुनिको पेडल स्टोरी ऑफ इंडियन आइदि मा हाइसे काइनो द cracks beneath the pedal story of India so India की growth से कोई के हाइनी growth लेरे हाइबा pedal हाइबदि promote तौरगा growth लेरे हाइबदुनिबा growth लेते बिदा कोई आइदि एट तसो कोइना तसें मसिगी सापोन से फरबरा आइदि फरबा नतबिदा सापोन दो सियाम फै खोले का हाइबदो अदुदुनिको promote तौबा हाइतारे broadcast तौबा अदुगुमदुनिको को मागी कनो साइदे pedal हाइसेको pedal story हाइरागदी जिकितो promote story हाइबको इंडिया की growth से तसें फसना लेरिब्रा हाइगदी लेतबा बट प्रमोट तौबा हाइतारे यामना फजै खोले का हाइबदो अदुदुनिको स्कान हाइबदी काइनो हाइराकांदा कोइगी यामना तांगबदो हाइदि सफिशिएंट ओइबदो ओ यामना स्कान हाइदि बारली सफिशिएंट हाइतारेको हाइदि शॉर्ट सप्लाई हाइबको शॉर्ट सप्लाई स्कान हाइबदी शॉर्ट सप्लाई हाइबदी एडजेक्टिव निको स्कान ट्रांसफॉर्मेशन हाइबदी यामना ट्रांसफॉर्मेशन याम लेतबा हाइतारेको स्कान ट्रांसफॉर्मेशन अदगी इंडिगमेंट हाइबदी काइनो सिगी इंडिगमेंट हाइसे अदे केमनते मा कनोनिको मासे नाउन निको अदि तसेंबगे मासे इंडिगमेंट हाइसे किनो एक्यूजेशन दुनिबको एक्यूजेशन को सीरियस क्राइम अमगी मासे मो अदि मोदी की डेकाट की मोदी मोद सिदा हाइसे दिस इज परहैप्स द मोस्ट सीरियस indictment of Modi Dikat
ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯅꯦ ꯁ꯭ꯀꯥꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭रिꯀꯥꯔꯤꯌꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯦꯖꯦꯛꯇꯤቭꯅꯦ ꯃꯥꯁꯤꯀꯣ risky ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ risky ko millions of young people continue to confront precarious employment sida su akhoi precarious employment hai taragadi akhoi thabak to yamna haidi permanent oidabado wa adugumba thabak to oiba ko aduduni ma haisi ko yani ko di just kara important oiba kara wat kara adum ai palamani India New Zealand FTA modern trade partnership si yam ka hani important oiba di nate bilateral trade se akhoi India ga kano se trade se goods se 1.3 billion yaudore ko adi New Zealand ga aduga hujik se India gi split balance se kadoge hara kanda 7.1 billion de lay approximately koi India ga New Zealand ga yana ba ma korakre zero duty excess of Indian export India digi export tor ko se zero duty de pina bigi de ko adegi market ki service market ki koi India digi service market me ama adi thabak to me ama Australia da sapado hena di service atopa haidi thabak to job makan suna ba di registration lai ta ba haitare ko aduni 20 billion adegi investment India invest to se 20 billion hena invest to na bagi pandam su thammi ko mathangi next 15 years da modern trade haitare modern trade beyond tarif haisi ko hujik ki akhoi gi trading to base ka doga hara kanda tarif aina tax lo se copy raga di akhoi gi trading se phale na haina de ne ko ai trading to bada tax am ta pi da taraga di trading do yam nungai do ne but tawda bu kari doga hara kanda hujik ki adudagi hena su adi tarif sidagi hena su trading gi tax se sidagi hena su akhoi gi pot se lae ba kari ko lae se hara ga di akhoi gi porta akhoi gi portal la hai tare portal la ko pot se sing se yam thuna adi adjust to ba hai tare akhoi gi Australia dagi por ko pot se koi India port ta phara ga thabi da ba ko jab thuna thawak solution ba ko certificate phajana pibi ba adagi regulation se yamna predictable ohan hai tare mina taw ba thabak ta torok ma tam da yang get pi da ba dugum ko compliance effort se aduduni ko adumaina to han ba haidi trading da sigum se koina kari ko ga ga trading da di koina sigum se koina kari ko ga ga di non tariff barriers sai dana ko bodo du ko non tariff barriers non tariff barriers sai dunia besi se haibidi tarif na ta ba hai tare ko tarif na ta ba barrier non tariff barriers ne hujik men focus oi ise tarif se di country ko mak ayamba free loi oina re ba ayamba na ko tax am ta pina tre ba but tawada bu sigumba edi non tariff barriers se lai tara ga di sigumba adi thawak tharam navy da di pochai ko lakon matam da tax fazana adi compliance fazana lai lai da check taw matam da thuna check taw bi ba port yam thambi da ba adugumba mayam se ko aduna New Zealand gi ga hara kanda New Zealand gi pochai la ko kudi mak se tax am ta yahon de tax free oheli koi India gi oina su tax free oheli ko but tabu India gi dairy farm se dairy production se koi gi dairy production se di New Zealand de yomba matam da tariff free oi de ko atai di loi free oi ko tariff free adegi ka doge hara kanda technology da consultation engineering healthcare education service masi me am sida sigi sector me am sida kana ba korak ni ko hosika hariba koi gi India ga New Zealand gi free trade agreement se sign tawna taragadi free trade agreement se sign tawna taragadi ko rule of origin adegi ka doge hara kanda country khadi rule of origin hai explain tar ke country khadi ka doge hara kanda akoi India ga New Zealand se tariff free oina re khangi be degi Australia sina or atop country ni ade free trade agreement sign tawna da country atop sina New Zealand da poche pura ani ko mo gi poche yola ani adu duga New Zealand dagi India da mu yon bai tare adu maina New Zealand gi through dagi yon bai tare free trade agreement to adu do utilize to bai tare adu maina use to bu ya hande rule of origin hai sina kai na kanda New Zealand dagi puthora ko poche New Zealand da saba New Zealand dagi thora ko da me atop country dagi thora ko ya de New Zealand as a kano oina thambadi ya de New Zealand se koina route da ai lamben da thambado lamben gi type da thambado adu di ya de sini ko compliance to da bani phasana adu duni ko adu na kano ga hara kanda faster custom clearance digital sin nan tare barrier ma adu ni ko the company karam karam socket kani pharmaceutical food processing chemical adu ma adu ni adu ga ko silai re ngasai gi nan tare barrier ma adu ko sina ta ku di kai do ga hara kanda koina koigi India ga New Zealand ga se yamna chokhalakpa hagi yam chokhalpa kan ma ore si su koigi ka do hara kanda New Zealand da thokiba koigi na Venezuela da thokiba koigi 7.1 amasung 7.5 phagiba earthquake gi matang da ni ko maduda plate ani khang lai American and Caribbean plates si se mapping du yaw ni ko American and Caribbean plates se kamai do hara kanda sile ni ko si se agi Oxford student ela student ni ko Caribbean plate to sida lai re wa adagi koigi Caribbean plate siga sige North Atlantic plate aso siga sige North Atlantic plate aso siga
ko North Atlantic plate aso jiga ingai na bagi dingni ko si ingai na peninsula hai si sini ko peninsula hai si sini ba peninsula hai si sini ko si sini peninsula hai se si ki peninsula sida moigi size da ni ko hai earthquake thoi se earthquake se tai jini ado takhai na badal ni si maru oina South American plate sorry North American ante South American plate ode ko si ki plate sine Caribbean plate sine ko Caribbean plate sine aduga kano sine koigi South American plates si South American plates si sine si takhai na badal ni ko takhai na ba amana amagi makha da subject tau bai tare ko amana amagi kadawe ba amana amagi makha da subject tau bai tare ko amana amagi makha da satpa adu duni ko ma haise kanana kanagi makha da salino haragadi koigi sigi South American plate se tasembegi South American si maze no swain satoi ni ko South American plate se swain satoi ni adu duga sideways sa na bani South American plate swain satoi ni ko smana ko Caribbean plate se swain satoi ni adu sideways sa na bagi ni ko madu na adi tension to build up tawrapani ko yani ko si adugi matang dani sa haise aduga kadoga harakanda seismologist ina masi sibo kana doublet kawi ko doublet abidi kaino haragadi koigi kano haitare earthquake se ani thona thok taragadi doublet kawi ko magi kano se focus se haitare focus ai isina epicenter ni ko sina epicenter aduga earthquake thoi se focus kawi ko si focus earthquake thoi se si se 30 km oi ha ba ko sigi kano doublet se sigi kano 30 km oi epicenter focus hai do ko khango ko si ma hai se koigi India gi matang dani si India da hana koigi 6 earthquake kano zone lerami dana ko 6 zone lerami ado 5 to mo onthokre ko kai gino haragadi 5 zone to onthoi si kai gino haragadi adi 6 zone to paisa yam changba tai paisa yam changma adigi resource yam changma adugumba adugi criteria ma to in bangam moida ba kai manangi ngam moido yam wali ko India je kado ga haragadi India gi zone 5 se ko na 0.36 ni g ha g ha bi kano ground se to bogi chance Pakistan Nepal dadi koigi kado ga haragada 0.75 g ni ba even Japan dadi 1 full ni ba 1 g ni 1 g meaning kano ga haragada nik bi chance asukuna di 1 ni ba ko Japan dadi ado moi dadi kado ga haragada prepare tawba loigre Japan USA dadi kado ga haragada moi dadi asigi preparation tawba loigre ko India gi 0.36 gi preparation tawra right tawde like 79% of Indian lives se koigi earthquake tholak pata ga 79% si be chang yu wang 95% of earthquake that occur ko adi one story natraga three story building laidana adugumba 95% earthquake death se 95% sida thokpani ko aduna building sama tamda earthquake ki ko tana biraga sabi ko aduni sida loire ngasigi newspaper editorial analysis se nungai te habiro ko aduni nduga sida sa loire ICC PDF oina ai thado thaga charake sigi sida lo chalasi have a great day ahead